leta zo muri Nigeria ziri gushyiraho amatsinda y'irondo yo gukaza umutekano mu midugudu ikunze kubonekamo ubwicanyi n'ishimuta. Abashinzwe umutekano ariko ntiborohewe n'ikibazo cya mikoro make. Minisitiri w'intebe wa Chad 6 Masara yatangije ibikorwa byo kwiyamamariza kuba perezida. Uyu ashyigikiwe n'umuyobozi wa gisirikare Mahamat Idris Deby. Masira mbere yari yakunze kunenga Deby ariko ubu arimo gucungirwa hafi nyuma yo gusubira muri Chad abisabwe na Deby agashyirwa ku mwanya ariho ubu. Abanyakenya ibihumbi basigaye ntaho bafiteho kwegeka umusaya kubera imvura nyinshi yaguye hose mu gihugu. Imiryango itanga imfashanyo iravuga ko hafi ingo 3,000 zasenyutse kandi byibuze abantu 13 bapfuye. Abatinganyi bo muri Ghana bahiye ubwoba batigeze bagira nubwo perezida waho yanze gusinya umushinga w'itegeko ukarishye ubambura uburenganzira. Muri Kenya abahanga bavuga ko 60% bya Nyiramugengeri yabonetse ku nkombe za Mombasa yahindutse umweru. Bavuga ko ibi byatewe n'ihindagurika ry'ibihe.